se ljudi, evo nas, danas smo u Las Vegasu, došli malo na odmor preko vikenda, u Piramidi smo, hotel se zove Luxor, tako da sad smo, sinoć smo došli ovdje, nismo ni mi znali da ćemo ići na odmor, odjednom smo odlučili, evo, stigli smo u Las Vegas, sad smo ustali, spremili se i sad hoćemo da idemo na doručak, pa ćemo i vas povesti sa sobom na doručak i na današnju avanturu, pa hajde da idemo. Good.
pričati. Kako ti je iskustvo bilo? Nije nešto posebno, ne valja reći da hrana ne valja, ali niti je friško, niti je ukusno, sve je bajato kao da samo podgrijavali. Cijena po osobi je $40, ne vrijedi, znači mi smo platili, evo račun 169,02. Ne možeš jesti, baš ne možeš jesti, znači evo sad smo kao doškovali, a nismo, sad moramo ići tražiti pravu hranu da jedemo tu bejara. Šta vi kažete? Jaci? Sve što je mama rekla, Potpisuješ. Babi? Potvrđeno 100%. Ne vrijedi. Ishrana ovdje, ako možete zaobići u velikom luku, Luxor, buffet, tako, nemojte ovdje jesti. I druga stvar, znači cijene su poskupili pošto je vikend, praznici dolaze, znači cijena je 50% skuplja gdje god da odeš. Znači oni koji su provjereni dobri, buffet, cijena je $90, ali ne možeš dobiti rezervaciju za sljedećih 5 dana. Tako da, poslije ovoga sad idemo vjerovatno tražiti IHOP ili nešto tako. Završili smo sa doručkom, ja i Aca smo tu. Sad hodamo malo po stripo. Sad smo stigli u muzej što imaju figure. Koštane? Ja. Wax muzejom ovdje u Las Vegasu. Evo Lady Gaga. Evo glavni Vin Diesel. Sve figure su real life size, tako slika je Beyoncé. Ovdje smo se svratili u Señor Frogs, jedan restoran u Las Vegasu, da jedemo ručak. Miraca approved? Yes. And wires your glass, and you can up on Captain America's motorcycle. We also have a new item. You're not supposed to be able to see it for another few months. We got
time. We put it up and we're committed to it now. It is the very last thing Elizabeth Olsen will wear as the Scarlet Witch. She has one more performance scheduled, and then that'll be it for her in the MCU. We have the outfit ahead of time, so we hope you enjoy it. Thank you. All right, get ready. Get ready, watch the station, guys. Welcome to the Avengers Station, the scientific training and tactical intelligence operative network. My name is Maria Hill, and I'll be heading up your assessment program here at the station. As you are no doubt aware, life as we've known it has changed. In the past few years, we've seen the world come under attack by alien invaders, secret organizations intent on world domination, and complex artificial intelligence trying to destroy civilization. But each time the world was in peril, there was one group who always came to our aid, a group of remarkable individuals who come together to protect us against evil and fight the battles that we never could, the Avengers. The station has been created for those of you who have chosen to join the Avengers and protect our way of life by standing united in defense of our planet. You are about to enter our advanced scientific training facility where you will have unprecedented access to the most sensitive intelligence and cutting-edge science related to our superheroes. This is your chance to be a part of something greater, an opportunity to help save the world. Let's see if you're up to the task. Oh, and Mr. Stark has asked that you don't break anything. Are you ready to go? I think you are. Welcome to the Avengers Station. Head on in, everyone. Have a marvelous day. Perfect. Down.
As an official station agent, you are now a part of a global support team that will work side by side with the Avengers should the time come to defend our planet. You should be very proud of yourselves. This is a very elite group that we are assembling, and you are now an integral member. Always be ready. We'll be in touch. Hello. Selo ušlo u jednu gondolu. That's just one of the many keys that makes the high roller experience one of the record books. And one to remember. Završili smo sa high roller, sad smo uzeli sladoled ovdje u Ben & Jerry's. Ja sam htjela banana sa čokoladom i orasima, a Jaca i od meni tebi čokolada. Ja i babi smo isto, mama i Jaca isto. $42, 4 sladoleda. Ali najbolji sladoledi na cijelom svijetu. Najbolji. Poslije sladoleda smo otišli do Paris hotela da bi otišli do vrh Eiffelovog tornja do Vidikovca da pogledamo kako izgleda Vegas odatle.
jutro idemo da tražimo doručak, da vidimo šta ima da se jede. Sinoć smo se vratili u sobu i legli i zaspali svi. Imali smo jedno 20.000 koraka smo napravili i odmah smo zaspali. Tako da sad idemo da vidimo šta ima. Još tražimo doručak. Idemo tražiti hunting. Breakfast. Breakfast hunting. Našli smo mjesto da jedemo. Naručili smo steak, jaja, krompir i dođe hljeb. Hljebčići dođu. Ja, dobiješ 2 jaja, steak, dobiješ krompirće, dobiješ hljeb. Pa kad dođe, to ćemo isto snimiti, specijalni. Evo, mama i babi su isto tu. I još dobijemo konobara sa Rajliju. Ja. To je bonus. U sred Las Vegasa našli još jednog Bosanca. Evo, jedan cappuccino mi je stigo. Očelko bujrum. Stavim si na valte. Ne može jutro bez kafe. Iako nije bosanska. Evo, i hrana nam je isto stigla. Od mami i babi još sad dolazi. Exhibit za princezu Dianu.
smo izašli iz onaj Princess Diana exhibit što je bio i sad šetamo po Stripu. Sad smo opet vratili se u New York i New York da vidimo ima posebni mali onaj kotrakić što prodaje slatkiše i to zove se Hello Kitty Cafe. Smo to došli da vidimo kako izgleda. Ko vidite, eno ga onda tamo. Došli na Michael Jackson show, još jedan. Kad smo završili sa večerom, onda smo se svratili u ovu prodavnicu što je sve od M&M's. Sad smo show završili. Šta misliš, mami? 10. Ovo je kad smo se vraćali u hotel, ovaj čovjek se snio, počeo me pratiti, a morala sam i njega ubaciti video. Posle Michael Jackson show smo se vratili u Hard Rock Cafe da večeramo. Na ovoj babi isto steak salad naručili. Ram steak salad. Evo vidiš. Ja. To sad dođe. I ja sa hamburger. A to je, nije još ni došlo. Posle večere smo se vratili u M&M store što imaš sve proizvode od M&M's da kupiš. Kad smo se vraćali u hotel, ovaj čovjek se zmio me počeo pratiti, pa sam morala njega u video ubaciti. Sljedeće jutro kad smo pošli nazad u Salt Lake City, vratili smo se u Mesquite, Nevada na doručak. Ovako je izgledao put kad smo se vraćali prema Salt Lake City-u.